Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke Voice of the People Party uba Bright Star Well Marbanyang ulalaj banyak kendo yo controller ke Purno Sangma International Medical College and Hospital Meghalaya ke badan Khana Para banwa jing tip halor ke jing jah do khat santli ke bahak jong ki samla pule na Meghalaya ban pule Dr. MBBS hagate ke Jaka. Ya gani ke jing lej bot din uba Bright Star Well Marbanyang ulalaj mentaka sengi ke santrik unai wing arajar arpusau banyak kendo yo Vice Chancellor jong ke PIMC Henry Namarba Umdon ulalaj banyak kendo ya controller. Hagani kejing ya kendo controller examination ulai atho bakade ka kamram jong ke sarkar jilla bakan baha ik samla ban wan puli doktor happy IMC. Uba bright ula penpau kejing smokia banak ribu sautli ka baha balamang ya kejela Meghalaya kumbakat santli ka baha anlej no sya ka baha jong ke management. Terima kasih la hiarsnis po USTM markadan kawai ka issue harwini bat ka allotment of seats nam ta ka jingpuli MBBS hakaba kumbahan rip south ni kasi ay inshallah allot nam ta ka state kota Henry ke ka bang hisham kalong ba kumbalamang rip south ni kasi ki khamyo kumba khasan di ki seats kilalit no shikiwi parki kota yang lapsang memang mani kendu ya Vice Chancellor Henry Simladon yang lai kendu bat u controller of examination bat ka jing kendu jongi bat u pat ni la shai ka ba nak liang ju loong ba ka kani ka institute ka USTM kam dam ti ADM hawidi bat ka ban select lani ban alot ya kita ki medical seats ya kani baru lali ada ka sarkar dia nama tadau ala phone hi kumi hi yaki yau DG moment bang ong pasang banyak penduduk mentasi hi dari nakaliang jung la ai dau ong ba le sen nomla banyak penduduk makan simpor dengan nang ni kumba ar kanta steng even be stay dengan pasang banyak penduduk nama ngastu kan kam kala long kerki ladang imle imenta kamut kumba khasan tli seats yang sedu naka state kota bani dong kaman pa nek jing nak sarkar balai ba kam simla fill up pro drip south li seat bat balai ba na kita hasan tadi seat pat bandai pat saki way pat kum ka management kota ka kum ka bang ui ka list la pemi da ka government of Meghalaya bat ka bal revise men step